Dağa ümit itibat uşaqat bulan barlıq doğanlarının, ənilərinin, əbi babalarının, Irak yemiş balalarının, nikahda bulup da dünyadan ötken xəlal cibitlərinin, havadan taşlamağız deyip vəsiyyət etken dostlarının, tanışlarının, yakınlarının, görüşlərinin, üstümüzde hakkı olganlarının, barşalarında ruhlarına tabay gibi fikirlerini şart olsan idi, onlarını bizlerden riza olsan idi. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Sizle barınızda rayon başlığı Reis Nurgalioğlu Minnixanov hem şahsen uzun isimden şuşu matur Gürkan Beyram Müslüman Savanti bilen tebrikliyim. Indi her bir şuşu beyramını ötkörüge ölüş kürtken bizden rayon mühtesibeti, rayon şuşu izmecirligi başlığına, ikinci cemiyeti jitekçisine hem her bir ölüş kürtken mahallege her bir kürtken kişiye rahmetini jitkirez kile beyramlarımız köngülligine ötsün idi. Yarışlarda barımızda aktif katnaşık. Barızga da istenlik sağlık, mol bereketli turmuş, var başlangıçlarınızda oңuшлар tileyim. Beyram bilen barınızda rahmet. Allah'ına rahmetler yağsın, zor rahmet. Arkadaşlarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Barınızda da şu hesaptan üzerinde de bugünkü şu matur şara bile, matur beyram bilen, hem yana 1445. Hicri yana yıl bilen, yakınlaşıp gelişe Aşura gün bile tebrik etem. Allah Teala her kaysımızga hayırlı ömürler, hayırlı selametlikler verip, Allah Teala kuşkanlarını ötep, peygamberlerden dayılıp yaşarga, bugün mene şunda mağdur edip şıraşıran şekilde Allah'ın cennetinde de şıraşılarımızını barşalarımızga nasip kılsaydı. Bir zor rahmet mene şunu uyuşturucularga, balalarımızını suyundurucularga, mene biz 1445. Hicri yılga ayak bastık. Müslümanlar yıl нәрсә белән хисапларга дигәч, Мәккәдә Мәдинәгә күчеп, җәмәгать намазы белән намаз укудан мөселманча гасыр башланды дип санаганнар. Ислам диненең куәте җәмәгатьтә, менә монда җыелуыбызда, шушындый бәйрәмнәр ясавыбызда, ул безнең шушы бердәмлекне ныгытыр өчен, үзебезнең бөтен бер җәмгыять икәнлеген күрсәтер өчен эшләнә. Әлбәттә, бүген инде мөселман балалар сабантуйлары бик күп җирләрдә үткәрелә. Ama indi anın başında Aynur Hazretleri Allah'ın rahmeti olsun. Ulan bizden tanışkana, şıpırtkana, verilmiş olmayı, matırgına iti bizinin şınaplara Allah'ın rahmeti olsun. Bu beylemde de en birinci sabah yerinde başlayıp verdiler. Biz buna şu örnekle koşulduk. Indi devamlı olsun. Şu balalarımız, Peygamberimizin ümmeti, dinimizni boyutlavşı bulup, uysup jitseler idi. Ömer Razıyakımda aytken əlisiz xalıqlarını qırlarga, yalanlarga çıkarıp yol ittirdi gezmediyim. Çünkü Peygamberimiz sallallahu hadisi var. Sizin köngülüğünüzün de sizin üstte hakkı var. Köngülüğünüzde de ezrek irkinge çıkıp yol ittirip alığız. Şolay olmasa siz katı bağırlı kişiler bulursunuz deyip. Bu bizden köngülleri bizden yumuşartır için, köngüllerini irkinge çıkarır için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü de görüşken, görüşüp teket algan, balalarını da yarıştırgan, bizi de Ayşe'nemiz böyle yarışkan, ağır eybirler de küterip yarışları uyuşturgan. Demek bu yarış Peygamberimizin sünneti, bülek alıda Peygamberimizin sünneti, korkmazka gerek, koşulurga gerek. Şimdi bir yarışta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin diyesi ortak alıp gelgeç, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri koygırışkanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken koygırmağız, hikmet bülek alıda tügür, hikmet katnaşıda diğer indi mine ezirlegenler iken, onda yılgan kişiler hikmetleri itip aktifkına katnaşığız. Allahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli sahabalar, kelgan qonaqlar, sizlarning har qaysilaringizni Allohning ulug' salami bilan salomlayman kela. To'liq vaqtda shu majlisimizga, sharobimizga, bayramimizga qaytganda amanat etib aytgan salomlarni da sizlarga yetkazim kela. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo bayramlarimizni muborak qilsin edi. Chunki Allohning rasuli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, bir-biringiz bilan aralashsangiz, qalbingiz chistarir, rizqingiz kengayir, aralarınızda muhabbetiniz artar. Mene şunun içinde bunday şaralarımızın bizning kerak bo'lganligi, endi har vaqtda da xalq bilan birlikda bo'lup, aralashib yashaw, tuğan tomashalarimiz bilan, do'stlarimiz bilan aralashishga mene degan bir fursat ekanini aytasi kela. Bugrakda bu
Сабан туйга килгән, балалар сабан туена килгән вакытыбызда да аның беренче орлык салулары шушы Саба районында булса, булды дисәм дә хата булмас. Чөнки беренче лесхозда балалар сабан туе оештырганнан соң, менә бу үрнәкне инде башка төбәкләрдә дә аны алып киттеләр. Чөнки балалар сабан туе ул бик кирәкле әйбер. Менә без үзебез совет чорында тәрбияләнгән булсак та без сабан туена барадыр, анда ул икенчерәк буладыр. Анда бераз гына безгә кирәкмәгән әйберләрендә күрергә насип буладыр, ләкин дә менә монда хәләллек белән алып барганда, менә шушы сабыйларның бер-бире белән аралашсалар, алар гомер бакый, гомер буе шушы бәхетне, шушы дуслыкны, шушы татулыкны узата бара торган була. Хөрмәтле Иләбар авылы халкы, сабан туена улап килгән кадерле кунаклар, сезне федерациянең президиум рәисе Марат Готович исеменнән шушы традицион мөселман балалар сабан туеның ачылышы белән тәбрик итәргә, сезгә эшегездә, тормышыгызда, укуыгызда уңышлар, ныклы сәламәтлек теләп калырга рөхсәт итегез. Аннан соң инде безнең көрәшебезнең тарихы бик зур. Бүгенге көндә республикабызда 11200 кеше көрәш белән шөгыльләнә. Безнең ел дәвамында үткәрелә торган календар 10 ярышыбыз бар. Аннан соң инде безнең былтыр исәпләп чыгарган идек, республика күләмендә сабан туйлардан тыш 2 районнар үзләре шушы 43 районда 260 ярыш үткәрелгән. Шуның өчен бу ярышны алып баручы безнең билгеле иң зур бүләкне хөкүмәтебез спонсорлык күрсәтсә, бар безнең шәхси эшмәкәрләребез, аннан соң узак еллар дәвамында көрәш белән шөгыльләнеп, шушы традицияны аннан соң үзләренең улларына, ныкларына тапшыручы шәхесләр. Рөхсәт итегез, менә бүгенге көндә шушы авылда туып үскән Айдар белән Галиев Айдар белән мин үзем көрәшеп җирдем ул вакытларда. Бу 85-нче еллардан 90-нчы еллар, аннан соңгы елларда менә шушы Галиев Айдарны һәм аның бер туганы Галиев Азатны монда чакырырга, аларга менә шушы федерациянең президиумы исеменнән мактау кәгазе һәм истәлекле бүләкләр тапшырып үтәргә. Белән тәбриклибез. İstedik olsun açalım bırakın. Отжимание команда белән чаңгыда йөреп бер күтәрү бүрәнәк исемләр. Kızık kişi kim yine? Peki, burası etkende meşruku gidip barıysan. Barıyla algarak var. Bana sok, молодец. Ekran gene sok diye çıkan betulnya ekran semua bu kan ekran sok tahu kan dia. Terus yang ada urus mana? Kita sana terus. Motor kuranish qilsang, so'ng retrap qilar, to'moqan olmama qilar. O'sha yerga sog'ib o'tadi. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Энем син кайдан килдең әле? Вакыттан. Кукмара районы. Кем белән килдең әле? Мин Ропай белән. Ярар. Рәхмәт, ямәнем.
Шагинурова Ясмина һәм беренче урында Каримова Ролина. Кызлар, котлыйбыз сезне. 4-нче урында Нургалиева Камила Казан, бармы? Котлыйбыз. Групп фамилияларын, урыннарны төгәл бергә кирәк. Ямыгыз, алайса бу тасыла килеп чыкмасын өчен. Истәлек фотосына. Чәбез. Икенче урында Сулейманов Карим Балташ. Һәм беренче урында Низамиев Юсуф Сабадан. Котлыйбыз, егетләр. Әтәш булган шикелле йөгереп киттегез Таугатага. Котлыйбыз. Кичкенә әйбәттәй дигәнчә җәмгыяте хуҗасыннан алынып алуын сөйләйбез. Киттек алганда Гайсина Кукмара. Гайсина Зарина Кукмара. Вакыт егетләр, әдәс. Birinci yorumda yolladı. Medalet insaf. Kızlar araç. Burada. Oliflerle yolladık. Bayraklarım. Tek algata. Bir şey şeyden zilesi. Klas kız kolu yazdım. Birinci orunda Şarifulina Galiye satıştan. Yiğitler arasında kırış bara. Kutlayınız kızlar. Bende 30 yaş kadın kızlar. 4. orunda Abdulina Rey, 2. orunda Arifova Tatyana Yadigardan, 1. orunda Rahmatullina Zalida kızın liseden. Kutlayız. Gittik. 18 tam 30 yaş. Zinnatullin Fandil Somadan, birinci orunda Abdurafiyev Kamil Loyiston. Loyiston ham etilganlar uni. Pilisos emas. Birinchi o'rinda. Yöneticilerge zürafat etmemiz, uyuşturucularga zürafat. Yigitlar, kızlar, istibaranızda albatta bizga pul kirib yorishgan natijalarini sizga taqdim etdik. Shafigullin Karim, Karim. Karim. Jago'g'iz barmog'ini. Shafigullin Karim ham birinchi o'rinda. Garayev Tahirmi? Garayev Tahir. Ayda, men bas. Раз, два, три, подарок от нас получи. Gittik alğa taban, 14 yaş atlı. Bütün familiyalarımızı katırım cemaat. Поздравляю вас. Малайлар, 14 yaş. Kimse yok. Hep kimse. Eydi bu. Mine, все. Cemaat gördünüz. Yapılarını alıştık. Все, terörist hazır. Раз, два, три. Siz tartaksınız mı? Yok mu? Bota. Üstüren. Atkışı kolikanı bileriz. Itu 100 kilogram, yürü gitler. Evet, şu vatan kızın kızları. Sabana.
İlkan Ölikler, Galim Orta Kino Yolu, Kantino Yolda. Hemen olursan, ikinci bir sorun tekrar. Birinci ürünlerimizin Zelali, Süleyman, Malatya, Sakarya'nın sağlığı da şulay. Zor okuşlarga erişirge yazsın. Malatsız. Bizim 4-cü üründe Emine, Yeşil, Kutaylı, Kamilisi, Osmanova, Kutluybız. 5-ci üründe bizning Shaginurova mı? Zeynep. Shaginurova Zeynep. Yeşil 8 aylık. Так. İkinci üründe Sabir. Evet, iki var. Bu kadar. İstajın yolu aktarın insafıyla berden. Kamu final olacak. Bu sayede yıllar Roşeşen 3. Geçte bir şey. Tak. Hem birinci üründe bizning Süleyman. Familisini şirelim. Haydi Kullin, молодец. Uzman yıldızı. Böyle olmuş yapsarlık batırıyla. Sen Instagram'dan uğra bu türlü adreslerini takıramaz. Yok. Bizden geldi sizin atayım. Kızlar buldu kapı takmanız. Buldu bizim bağız. Yaklardan uçalım. Baik, kemudian dulu. Open video. Kita kita akan mengenal sekarang. Hoca Ahmet Afiliya, Akçam Finsa. Sultan Sultan. Ede, vaktini ko'tarib yugur. Osmanov Kamsudinov. Tak, пожалуйста, Борисовна. Konusla eğlenirse çocuklar ya. Konusla eğlenirse. Konusla eğlenirse. Внимание. Итак, berganingizcha, mending festival. Ada главное тормозистер ya. Belgili молодцы çocuklar. Ayo, coba. Üçüncü orunga da bölekler qurulgan. Tak, bunda gana bölekler ketamiz. Birinchi Samsudinov. Familiyasi. Galiyev. Galiyev bormi keldi? Onu işte Aliyev bir de pazar akşam. Давай, Жеңілсеңіз ничего страшного, жеңілмен бізге бөлек қалырсыз. Давай, стоп! 11'den 12. Onun kızı yaşasın bilen Halikov, İlyas, Uloyev. Kira-kira kata orang.
Bayaniz malına bir bal verelim. Müşteriyi ısıtağın. Ha? Oy, müşteriler bunlar, kanallar. Işte bakalım bu cemaat. Mübarek olsun. İki de rahmetullah. Bir de garay gözü bırak. Birinchi o'rinda film o'rtasida sanavur turaman. Endi bizni qayerga? Qo'li qisib beraman. Tepaga zirada o'ynatmasa. Bir atlar arasında birinci oyunlar. Юноши от 12 и до 14 лет. Турнир Бусала Тюмендаган доктор Болтана. Тут и выигрывают, тут и проигрывают. Потому что спорт и спорт. Побеждает сильнейший, как и в лотерее. Кому повезет, кому Sobadan keldim. Sobadan keldim. İmiyatı keşifler. Şort musun? Siz kuraş öğrenesiniz bu senden. Nişançı klasta okuyorsun? İşte okudum dikkat kuşum. Молодец. Bunda kim bile keldin? Nasıl bile mi? Men dva öğretmen oldum. O benim koyuyorsun. Hazır özgüne şikol pожалуйста, bunda oyunlar kaldı diyor. Yararım kutlayayım yani. Молодец. Saklanırga koyular. Evet. İlk birinci bitti menzilin kalıcı başlayalım. Beni yağmurlar dengizdi. Şimdi bunday patlatışlarga, yürek alışlarga da rahmet. Şimdi size çorana kurtaracağım. Yılmaz efendi. Muhsin. Hayır. Yağmurlar dengizdi rahmet. Ona uygun rahmet. Otur kolayla, Allah rahmet olsun. Yine kendilerine çok konuşlar, ekran başlarında rahmet olsun. Oyunlar devam edelim.